Overall saya puas hati lah. Memang saya ambil leather sebab saya memang suka benda yang berleather kan. So masa saya test hari tu tak ada bawa leather, tapi kali ni bila saya buka kereta terus bawa leather. So memang betul-betul original leather lah. Memang lama juga lah sebelum ni saya pun dah survey. Memang untuk Civic ni memang saya tahu ramai owner memang cakap seat pun memang agak keras sikit kan. So saya pun macam tak ada ni sangat. Bila duduk lama dalam reservoir akan sakit juga. Saya try survey lama juga, tengok kat Facebook lah apa, TikTok semua lah, video-video semua. So end up sebab saya concern saya punya workmanship kan. So that's why saya pergi kat sini juga sebab dia macam kilang kan. So mostly mungkin sebabkan dia ada mesin-mesin semua. So saya rasa workmanship dia pun maybe boleh match almost macam mana standard kilang keluar daripada Honda sendiri lah. That's why saya pilih case holder. Jadi sebabkan saya memang nak leather, salah satu sebab kan juga saya nak tambah span lagi. So that's why saya datang sini untuk buat semua tu lah. Sebab saya tengok macam banyak produk yang memang nampak meyakinkan lah kan. Dia pun garanti dengan produk dia, jadi saya pun datang sini. Saya rasa berbaloi dengan harga sebab dia pun ada provide 3 tahun warranty, and dia pun ada cakap kalau macam ada apa-apa problem, saya macam tak okey ke apa, just beritahu WhatsApp dia, nanti datang balik untuk dia orang check balik semua lah apa yang problem tu.